He kaiako whakakatakata tamarikia ana Berry, ko ia hoki i tētahi o te rangapū Pākehā toko iti e mahi ana i roto i ngā kura kaupapa Māori. I haere atua Yvonne Tahana ki te kura o Hoani Waititi, ki te korero ki ngā kaiako e rua o te kura, kia mōhio ai tātou, ki hea te tūranga waiwai moto rāua momo i roto i te ao Māori. He āhua kome anō tō tēnei kaiako. Me mihi ki te tangata ka tika. Hei aha te hā mama waha i a tātou ki roto nei. Ka miti ko ngā pōro puritia, ko ngā raho puritia. Hai te rite. Kaua rawa e tūwhera i te aha? Kia karangahi ara anō tō inua. Kai te rite? Te kaumātahi o raunga tangata Māori e matatau kaha nei ki te kōrero i te reo Māori. Me ki ake e hara hau i tētahi o ira tangata. Engari, ko whaia ana Berry tētahi wahine Pākehā e aroha nui ana ki tō tātou reo. Ētahi waka pātai au i te pātai nui. He aho ki i kuhu haere atu ai au ki enei mahi hoe no. E rata ana kia au te tamaiti, te tamariki. Tuatua i te whakaako, ko te tūwhera mai nā kuaha, nā whatitoka o ngā whare tīpuna mātaurana ki a rātau, nā whare tīpuna whiako. Kia ruku atu rātau, mehe mea koe rata rātau hiahia. Ina te pātai me maha ake ngā kaiako Pākehā. Hei Tahana, hei aha te aha. Ko tāko e whakaaro nei, ko ana ahau. Kareha ki au mehe Māori he Pākehā e pāni ora he haina mana. Ko au tēnei, whānau mai au ki tēnei ao. He tūranga tōku i tēnei ao. Karau mo te tuku mā tētahi atu tōku tūranga ao e takahi. Aha ko e hara i te Māori ki ngā tamariki e mau ana ki tōna reo. Engari te waka tūwhera tōna waha. Ko ia te waka ka moio hau he Māori ia. Nā wai, nā whai Ki au nei he kaiako māro ia, ka kore rawa ia e makarauna i ngā wā ako, ka kore ia e tukua te tamariki kia noho noa, kia takoro noa, kia karo i ngā mahi. Griffith Rivers me tana tāne he kaiako tahi ki te kura. I rungo kōrero kei te mahi hōtaka hau. Moi hoki kia What's Up with the Tin Wonders. Ko What's Up with Whaikusa. Hei tāna, mā noho whakaiti ka tuku mā ngā tamariki e ārahi. I te puake aku tamariki i te kohanga reo me te kura kaupapa Māori, nō reira, ko rātou kē, i roto i tō mātou whānau, nā mea tuatahi ki te ako i te reo. Kātahi au ka whai wāhi ki te wānanga takiura, ka tīmata hoki au ki te kōrero Māori, me taku mōhio e hera wātu ana tira, ko te Pākehā e kōrero Māori ana, me taku hoa Māori e kōrero Pākehā noiho ana, nō reira i kahau te aki o aia, te waiho atu i ana mahi hanga whare, me te haere atu ki te wānanga ako ai te reo. Kua roa ia e ngākau nui ana ki te reo. Waimari ahau i te puake au i ora kei, nō reira i ahau e tamariki ana i rungo i te reo Māori i te Marae, i taku kura tuatahi. Me te mōhio ki tōna tūranga i roto i te ao Māori. Aha, ko taku whakapapa. He tangata ahau, heoi kua whai wāhi au i roto i te kura kaupapa Māori. Engari me mōhio te Pākehā ki tōna wāhi i roto i te ao Māori, e hara ahau i te māngai mo te iwi Māori. E hara i te mahi ua ki te mahi tahi me nei tamariki kakama. E whakapono nui ana ahau ki tēnei kaupapa. Kei te hiahiau kia tipu te reo. Hoi anō ki te āhei au te whāngai i aku mātauranga, aha ko paku nei, ki te tipu haere te reo me te māramatanga ki ngā tikanga, mātauranga Māori, ka mata kui katoa hau.